Dosta vam je suhe i bezokusne janjetine stražnja. Pa mi vam donosimo recept za dimljene janjeće koljenice. Janjeće koljenice pripremite na način da im skinete silver skin, ali i dio loja koji ostavlja onaj ne svima ugodan miris i okus. Obilno ih začinite Cajun dry rubom i pripremite svog Napoleona za dimljenje, drvom jabuke. Koljenice stavljate dimiti indirektno. Nakon jedno sat vremena na dimu, vadite ih i stavljate u alufoliju, pa još na roštilj nekih sat i pol. To jest, dok ne dosegnu temperaturu od 93 stupnja. Temperaturu naravno provjeravate svojim Napoleon ubodnim termometrom. Kada je meso gotovo, rastrgajte ga, ali pažljivo da se ne opečete. Najbolje bi bilo da koristite duple rukavice kao i naš Davor. Tako se slažu da se prvo tortilje namažu chipotle mustard barbecue umakom, zatim ide rastrgano meso, pa no onion, no kraj i na vrh crispy onion. Kada ste ih složili, uživajte u vašim takosima. Dobar tek!